Filomena Pinheiro entrega Nebewan Lutgardia, El Consenza Alves Jerônimo, Baniinan, Nélia Maria José Alves, tamba durante ne avofeto makahakiak ia culpa na Indonésia. Filomena Pinheiro entrega Nebewan Lutgardia El Consenza Alves Jerônimo, Baniinan Nélia Maria José Alves, ia salang menek dili. Segunda loron sanolo fulang outubro tinarihu rua ronolo racing rua. Avo Bewan Lutgardia El Consenza Alves Jerônimo, Filomena Pinheiro hateteng, antes ne labarik fueng fulang walu, labarik ne inang ho amang entrega bania avo ia kupang atambua, tamba baing hira sira ba servisu la ia ema mak atu heng labarik ne. Nune sira nai rua desiri avo sira makheng. Filomena Pinheiro nudarnya avo simu ho liman rua, hodi hakiak labarik ne tobot. Labarik ne se pula walu sira entrega o ya kupang ya batas apa isi. Ini selu ema ma hodi la ema he sene leva ba ema ini hati tidak halori hanodar I abo kita ini apa ini semuanya akiat hanya salah kalau harus salah itu mah berbeda lah ya surat-surat malu di depan harus salah apa kita mesti harus salah. Tapi nuda bewa tolak paham menolak paham dan langsung langsung dia ke. Kalau si mau akhir si ini problema saya dah. Familia mesti bermana ini meresolve bermana. Resolve bermana. Awal mah si muda labar ni odi. To iku so cantik ni dah kan haluan. Ni ina ba ul biasa sira baba pamai di. Tapi to iku sira problema ni Telkom ka baat ko labarik ne taha berberi miro malungai jadi miro yang tu imbang entrega bimruan dunia bekala telefon mai mana ne ba resolve dia popo resolve situ hidup mandun nabi tur alian ne di aktif. Entretanto Lutgardia El Consenza Alves Jerônimo nia inang Nélia Maria José Alves hateteng nudar inang ida nunca atu sueña uang ho abandona uang maske Lutgardia El Consenza Alves Jerônimo nia amang la ia onanya soring. Masa oen senhora Filomena conta oen sa processo amamba to agora de fila haula fo sala ba emaida atu nia sala hama sala atu nia los hama los bebe haul nudar inang ida kita nunca mais atu so ita nua o abandona ita nua mas que male bela ita ne soring vamos ita nua ita nunca mais atu abandona nebe hanuan atu insamo sa bote na kating pa bode habele poni sekolah nebe amamena desculpa kari kaulau tu proses legal saya kaulau tu ita habusu di dia ita sei bosok mai kisi ada malu satu dia kau sini lalu dia memberi habus sudah ba alfaela o aja no kolega mene sila mo kabari ori turun tangan ori resolve ne mai be haul ko sala ida hau grade sina fatu ba amal maroma tambah pematian sira uhin lorong bela lo ke dalam ba labar ben sira pa mai timo. Filomena Pinheiro homa também vai hira entrega Lutgardia El Consenza Alves Jerônimo bania inang Nélia Maria José Alves ia salang Ministério Negócio Estrangeiro no Cooperação menek dili. Participa ia entrega labarik ne Consulado RTL ia Kupang Kedutaan Besar Republik Indonesia, Autoridade de Imigração Timor-Leste ho Indonésia no participante siraselo. Reportagem Ana Rosária, Julia Durego, Televisão Timor Post.